This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, channel 134 on GoTV. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mchisha ngo ishe watu yayewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero kwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mchisheri za gwijo wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, channel 134 on GoTV. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mchisha ngo ishe watu yayewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero kwa gonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mchisheri za gwijo wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. Abantu banje abana kusentera izoberi kwasa tuganira hansonga yizobe nabasa kwa ninkurondera eya obururwa LC1 ebibireyo kugira ngo habireyo ufitera amasasi abamuhina bafire abayo ufitera abantamino gakaragara abayo kugabe sente den tuyo twenda kureba ebibina byo bikozire bita umukaruraka hakwa waza kureba ubwa hati aho ebyari bitakatire karuraka kurigera ha makuru gakorwa mu kitongore cya Electoral Commission n'icyo bururu ncoreka ngo ebyaro igana ngashi 15 bikora percent ya 1.5 tubasize kubana mitera karuru ahabwe inshonga yo kugira ngo abantu abaye baronzere kuba ba chairperson zabamo bakafa haba mufutere abantu kubiharayini habamu akavuyo ningasho kwiba karuru kandi basara kugira ngo bagaruke baregisteringa abantu busyaka babase kubona batera karuru ahabiro ebo base kubona basetingaho kutera karurako kandi mu gihe cyo turi kureba ngo so far ebero kurugayo nibyoreka ngo kibina cya NRM umubyaro emtwaro mushanju 1993 nibyoreka ngo ekibina cya NRM tubase kubona kisingira higuru na no bucweka nshanju nakamu beni aba independent kandi batine kibina bakuyayo ubucweka 19.5
kandi ibibine by'abandi byamwijuke hamwe na n'ipuna n'ibindi byo basekubana bukoro bururu ubucweka butanu bwo kugabana ubucweka butanu bena abatakatire karuru bakoro ubucweka 3.2 mwe no mu gihe nkutandukana ni horo bukoreshenga nicyoreka cyo mu karuru ka general elections akuba izo tukareba 2021 general elections ekibina cya NUP nje cyabase kubona cyo cya kabiri bakwetomita ngakaruru kabo kakibu general elections 2026 nabo kikabe cya kabiri bakoreka ngo akaruru kabo nako kakibu so whatever results zirigire omukaruru ka LC1 ukazi comparing hamwe na ubururu ubwa general elections ibyo reba ngo hariho ukwetebekanisa kubona ku rwombe bine bakoye nari mu yukatebekanisa 5 billion kwasa kuba niyo yambaho ba chairpersons bayo kubasa kuba leta bo mu karuru ku hantu no kuba yambaho ibintu bitarumwe nabyo so wari bariza says yo no reba nozirenye ngota nakaruru ka general elections nogira ngo abantu bakabiba ninga okusingwa kwabona ku rugo kwa hansi obutetebekanisa bari mnonga jime echo chipataga debate kugira ngo eri popular mpaka LC1 in fact hariho polling station ninge cyaro aho takubasa kushanga ba agents ba president omu LC1 so echo kituraho nkimanywa ngo NRM eri popular omu village zona ningo mbyaro byona kandi okugira ngo basingire na 71% echo nacho tikiri kutangaza abo kubantu kimanya ngo NRM ikabire singire nangwana no kukira wagamba habibine bindi nangwa ninde bavo independence bakanyakanyamu abo kwako kureba percent 19 noreba ngo bariyo nibenda kanyakanyamu abari jiro benare mutinka manyo abari jiro nuko nje twatwarga kugamba yemuvuyo ya ekwijo mu kutera karuru naki ovuyo nkobo konka abantu abindi no shanga bari aba NRM nyo kundeberaha nangona rena nasanarya omundu gumwe omu parliament yikumi nkasavinga ndi independent konka kabani wa NRM kandi independent but leaning on NRM ahabwe nti na participate indirenka independent nkebitwarga kugamba nkebi akavuyo kakaba kinji nanye nashanga byankiza amani nayisimba ka independent konko wire bwone emyaka yinakoze 5 on parliament yikumi nkabandi NRM leaning independent NRM leaning so hata ba 19% utakateka ngo hariho abantu binji aba opposition nabache mnonga yes utakahakana echo nikirebekana na mission gakireba so as 5% ezikoreka ebine bindi haza ni byinji dokumanya ko rwo umukaruru ka general bine twine bikabitari binji twatwine nupu twine DP twine UPC twine PFP ya Honorable Francis aliyo na za anti nanezini za sister bindi so atwashanga ngo ebyo byona ebibine byona byine percent 5 umukaruru ka LCs no banoreba ngo aho kandi ninde banyowe wagira ngo cyaguranya akagira ngo akamwiba unashaho mazima akakaruru no bawakibo mu style ki so ekintu cy'abantu bine kumanya no kugira ngo NRM eri popular munonga kwiyaho nkabagenzi banje ku bantu bashobora honorable teraho honorable ababona barga kugamba tukinamu embere taterire akaruru kakabaga karungi karuka NRM kagumire katuteganiso bwire bwinji kandi hatukabira ko mugongo bwakasisikara cyumu so sometimes no shanga abantu n'abandi bari hacaro batina no kutera karuru umuntu ari mu akurgaha kuzo mugongo gondijo abo kuba nayanga kutandika emparana ninga
kuzomu mparana ejin family ne basa ko family konka nyo waye simbo mu family yanje tinkwenda kumuhakaruru hati atoshange omuntu yabra katera namwe waza kwetegereza tanapu ebiretari nungi wazo mukaruru kabacyara NRM kasingana 91%, independence bine 5.8, then bine bindi bine 2.5, exactly na 0.1 exactly nchana nikore kangu NRM aha byaro eri popular kandi bwoko ko mbacyara abacyara bona baba ba Museveni mbona taba Museveni weza abacyara bona baba ba president Museveni twena tuba ba president Museveni tumuhagira mbene mshawo nawe noshanga nahagira so nyowe okureba kwanje no okurigirira statistics eziwatwereza NRM ikozireje nko kuyashangirwa kozira mu general election so nyowe tinkurebaho okwiba kuona yo kugira ngo abantu bakane bagira ngo NRM kabiba nashimbuye no babibireba bibana LC1 hona tajiro warwayo nawe tukamureba ngo no wa LC1 kwihaho niza kugamba hanshonga mwene oja kuncheza njigambe nko mukazi ko mwebembezo mukazi noreba akarura kaka LCs abakazi tubaketa bamunonga potvaru owitu bweju aha LCs bishatu anana nezindi twinemu abakazi mushanju bakira persons ba LC1 abasingira karuru so omwe mushanju bonka LCs mushanju zonka so atecho nyowe nkanye nko mwebembezi kandi omukazi nimba nikireba ngo abakazi tibakamanyire tabakashikire hariyo kiturukwenda ngo bakiki mbwenu echo tinchukunzireje kindebe kireje tinkumanya habwe kityo tinkumanya oba bakazi bakinemo kwetina ngo bataza kwesimba aha LCs akoba kureba rugo bakaza bafitera karuru mu ihanga ryona ne bintu bo bakusinga kona ukora last time bakakora percent ya 5 na nishatu yes senchikoreka ngo nibo binji abari kutera karuru konka karuka LC1 tibaketa biremo obangire ngo nabwo emirimo yabo minji bakuba bine bateka ngo babacha persons ba LC1 ne baremerwa ninga shobundi hariyo karite yo kugira ngo abashije ngo bakugira ngo LC1 abakasi bakatutegeka bakufuna bya gombashije babo kubasagika exactly so echo nacho nyewe nkanye kimpire cyo kwega nanecho gukoraho research by the way kumanya habwenki abakazi batari participating dire munonga ninga na kugira ngo taro sende zo gabo haba LC1 waiza kusinga karo achuba abashije ababagire mabaye bakarwaniramu baketerenwa ni wabagamba bakeyatemenwa bo bazini besende bakushangayo konka obwembezi ni responsibility so twashanga ni twenda kuyamba nizo tuyamba bakazi ha LC1 bamenya ngo nabone babasa kwa bacha persons ba LC1 kandi nabone babasa kwebembera so generation ngankuru eyitushemerire kurebamu kandi tukencouraginga abacyara ba mama nabo bakazomu bwebembeza konka cyo wambuza nanke jarwajete eje yacagura nyine no norea ni marangisinda no DP ninsinda mukati mbenu iyo tubaragiye ngati baragire kandi washanga bibi nabyona byeterine bine 5% NRM ine 71% muno kwibangu bakwaruganka yabo orebo itungu Nathan wareba percentage y'ibintu ko bikozire iwe nikwereza kishani ki organizingira akaruru ka general elections hakubantu reba ikiba kwetana grassroots zebina byo na ndani cya LC1 wasanga NRM kukiza ha abantu LC1 ebine bintu ukasanga bitine ho councils ninga bitine ho umusinge gwona iyo no reba ngo hariho umisho ebine bintu byaryemerire ngai we bari umutekano sa program nanyenda ku kompede kikimwe ngaruke kace ari kibuzo cya kiba memba bagambaho
kungana makutu kuba turi aha n'abandi abantu ahendu babine biteka yabo azari ikibuzo cyanubuza member parliament ariya kwarashimiye kuba nazo mukaruka RC1 kutera karu inunganira nawagize ati ndiyo ninsuma n'isente zati nyanamba gabire kubona ndege unasinga ba RC1 ati iki cyo tubaza kuteka mu audience ya discussing konga inteka yanjye member parliament arifu yawe nuba wabanyusi yabona abo kwa buri muntu we nakakutera karuru mbe ntishikire kugira ngo yogende ozasero yawe ngwabo kuba noshimye kutera karuru ngozi horita horita akavuye akubona watera chairman wawe akasinga nakaruru kawo kamwe kugira ngo amutero member parliament ubwo chairman none ndamuteke hebuzo bingi so nyenteka tekanye nyangu wawe member parliament yendo shitemo mukayo ningo mu office yawe umenye uko rayamba abantu bakongota kaza kushanga nota bana ngo yumburu ya polling station manyinotera police manyegereka I think icyo kigwiri mo kutureba uko muganira TV wanyinde muri muzinja message mukiteka teko yabakikire umwe mezo y'ubushanga yumburu wa RC1 ngo ariyo naza kuteganisa icyaro ningira ngo kigwiri na ikibuzo cyawe nkigamba ngo ebira bikozere bito no manda kabimwe ma parliament nkasavinga nka vice chairman wa NRM abagurete mbarara Rwampara Mbarara City now na Kashari ejito ya Yambara district now obwiro bunabiye ndi vice chairman nubwo bwire obwa parliament ya Mwenda nubwo twabire tuyo kitinsa cha madidi akwise bendera emabona akwise bendera bitexi akwise bendera yaguma kwise bendera tutakati ni independent we na even no council za kamukuzuka ngana ocheki ngore hati habwe ensobi ezukorwa abantu abashangiriye naremwe amahembe gende bakagiye korra kiza bagitandikire ngabo kusomesa munonga abantu bakacheka no nicho noreba kumukurwana waina ari mpaka no ari azari independent kandi waina mukagwa no independent yagarwa no waina ari azara mugice wabuza Francis so no mananka arabantu amushimiye kweza credit ngo kubari uko ari umugambi w'umuntu kwaje Francis so nkandi chairman wankore ko kase mubuzo mu history ninyenda mtu yo mu state house aba issues to between nka region ya tatege bina kamsiga president yaba ine answer abinu wagiteza because nanyi ni Rwanda abantu banje so wambuza abikwati nentunguka numuteye umugoremo deni byakara kuburkwije azumbi akara konke byentunguka mbine so abukurwana abayinari bakarwana no kurwana no bari kuzaraba so egi performance ya grassroots tikuteza mtu abukuba tari umuntu wena ubu abinkumanya bankore abakugira ngo bakazarwa bari mu DP bakazarwa mu UPC munatu bacyo uwa UPC oya nagamba aha ishento n'uburamu no kufakafu abantu bona barugiremo aba independent bine bona barigire wachura so okore percentage wagamba as of now batokonjira uburu ni 71 point something ware percentage president yasingise nka president w'ekibina akasinyisa 70 plus sungwe ntatu waza kuzomu statistics inore yangu ibyargo mu karuru no byabitakahwire nibihereze kishani ecyagire umugeni elections agwa president so ni nengo utamushonga nyeshonga yanjye eri abakazi bayiba kwatumuru vice president speaker prime minister vice wati ahiguru abakazi bariyo no babereshera kunkansu nore mutubagire bata tubari sato muntu rukwenda kuyamba abakazi imwe bahiguru mwagize ramani amana ago mugasindika hansi muyambe abakazi abahansi otherwise twaguma trendage numuza kubara abakazi abaragira bata abarayongera bari yambigere nyabo ningambera abahansi ngo abahiguru ndiyumba niyo ningambera so mutemwe manu kure mu mayamba abacyaramba abukuba kimwe kikuretera abacyaraba
ubutakora jahansa inamba yo kubanza bimwe mwenda kusheka haro ishi ya doboro resources omukazi takubasa kusiga omwana ona ana school fees ngo yaza kukwata sente kuziteka umukaru tari kubasa omukazi takubasa kusiga omwana arwire akabara kumutwara umwirwaro ngo aze kuziteka sente umukaru omukazi takubasa kutunda kibanja ngo ayo nakiteka umukaru ningente kugiteka umukaru shana bakazi abahati abebirebe konko omukazi onkumango n'omukazi takusiga kintu kikuyambeka ye ngo ariyo naza kuchita kuzumunako omunako so banyabo murengo mayamba abacyara bahansi mwa bahereza resources nibabasa kugwe because tarontansa bakaza bingi bashomere abingi nibetegereza konko mwe nagera tumbeshi ebinza kubasa of course tumukayebwa ishonga y'amaka kugira ngo kandi reshina kinako please unagamba abacyara kandi uriyo mucyara bito obwo gamba resources akakaruru ka resources ko kakabakata abwenshi tutakwemerera tukagira ngo abantu bona besimbeho nko kubari obu twetaga kutamwe sente mu karuru kandi ba MP baba bazirese mahatuko kandi ba MP nibarete zaki hati manya ntwenda nk'ekibina ninga nkiyanga twemerera amaguru abiri twena twikiriza naha kintu kimwe omuntu wena ko kwari abase kwesimba hakaruru abantu bakamuhereze nko kwari kunka twaguma haza mu bya resources nyewe nyenda kugambira amazima resources zituhire bundi abebembezi batari bo abo kuba bine resources mbenu iki cyabakazi cyo kugamba babakazi twakukibasa cyo kurebera ni mfaka cyo wagamba n'kigambo kikuru munonga abari kwija kweyongera mu bigere byaba abariyo nibagenda nibasa kwija kubura abo kuba sente tuzira abantu bine sente now echa resources twakita sente twakiteka sente atonanga ayitwashikire abantu imitima yahahire tubacura abo kuba tuza kutera akaruka RC wanu abiyari ryo bururu bundi abasingire mwana wanje rutera haha kwara ababagire nko mukazi hati chairman wa RC wanu mushija kana inente abantu bajyanga umukazi nabagata yokabura kubaka so mwene cha resources ibintu byasisike byagire musente maybe ikintu kino nakugwacho bona kuburika ibisende byargamu ningira ngo biryaterera so umtebekanisa program abo bwire wanda ko my performance y'ibintu byona nyowe ahabwanje ubwire buna amazindi chairman wa district wa NRM no bwire imyaka 10 n'amazindi mu parliament nanka abantu abinja opposition ibar gambi hamwe ne bagambi cyo turukushana NRM yatereze nji yayo abona abantu nibataha umwana wanjye Francis wamukora urubuto turwanire twarwanda tukarsiga itwarsiga buizi bwera nsiko urubuto warkora ukajya mu ishoti yishongora inarimo arubuto nagishongora konka utarukuze namazina y'intaraye kandi arukukasa so twakora kandi ari mweshongoza umurongo nuzo kutagora twakora ibishimi bikorwa tutwina baba tubari hatu noreba ahita kugira ubunafu nka government n'ikibina atucereza mu ico muzindaro akikwata abantu bari atorugutoro ndagambira abantu bamutera umungaro kunko ruguto baheza gukora mu ico nabatekine cyarugamba amajyana y'abantu bagahereza akatare abantu bakafuna sente nabataki banatakini barugamba najati ngagamba mwe n'amagobano gaga so twantwenda kutereza ebyebi nyoni jangu turugo musindicate y'ibina naki tereza abantu bit services kubareze kuzetegereza manyi umuntu kwako bayigusire ebibi natakivura kunko umuntu kwako bayinejara wano uriyo gumana kurebereza so hereza abantu bamuyice ubusinge batimbe emino zabo bazitunde bahinga amajyana gabo mpera abantu banje akatereke bitoki n'amategabo bagatunde tuwe na kishimerwe tuwe na tuja kuzumukibina kimwe cya inarimo so tawe nanka parties tuzuru abwanje pana uri anoteraho iwatera tochi ukareba reza sezerije yabwe ibintu karumena rumwe kugira ngo ibintu bikakora ki ninga saka akaruko mugongo nko karengire bingi byakora kopi ninga shi iki cyakubasa kukorwa ibi bintu bikureba ngo nayo byafuna trist hagurasu rutubyaza ibyafuna y'abantu byayombeke ibintu byabukwiza byakerenginga ninga byatiko ukayahayana
kibina cya NRM makuba cyakitakoze stile bo kucakarisa ground paka higuru nzubasa kwiza kora inshomisho kumkajime honda diru ngambe cyakubasa korwe bibina bikagera nga icyo cyandema abo kubati nkwenda bizeyo kandi butazayo abo kuba ninyenda na abo independent nkeki aho na bitungo yagamba okwerwana rwanisa tukureki kugira ngo na independent bargemo abo kuba ino kuyakigamba cyankorra okukurwana rwana ko kureta independent na ba brother mwishiki kuno jango kutukubamo nabo tubakubira so mwe neco icyo noza kucubuza mu gice cyarakore kureba ngo ibintu byabo byazansi ishaka kwerake ucumbuze abo kubanywe kinsheme kuba ninkora no kurengo NRM tuhaza okwirwanisa kwardam nyenda kusima returning officer witu wisingiro tinka mwetegerize no muntu musi atinka murebire tinkumanyana nawe konka hino kwatira obuteka obunagira ngo hariyo bundo bururu bukiriyo kabe naba yakavuya terese mataho mburere mpike hondebe kandi ashikaho abantu batera line abara azabato umwato babiri aticenana atomwato babiri ati50 ahandika muta uwasinga asinga karaliyo independent asinga waraliyo NRM asinga so ni msimu konketo jangu ngambe binebe kubyakuzayo echo gushaya muchekera ike ucumbuze kureka nyowe iwe nogira ngo abayice binebe kare bya opposition bikozere kuba mukarura kugira ngo ndakaruraka tubiriyo konka hati ekikubiretera byakora kubinyo kinkureba ecyamani tibiriyo nito twamutuma hamani umukwerwa na rwanisa tibiriyo hati bukakozereje birgankai President Yoweri Museveni akaine 71 plus 70 plus 78 no bundu butweka hati ko kuzakora akatirwe NRM nzeine mbona hati aburungi hati NRM kabe ine chenda na munana hatari muri akokwera maruma mbona kutwakwirwa kwera maruma kargamu tukaba transparent tukareka kunyizya abantu nyona abo barimo obo butwe ko butikiti tubwakwe ni independent eje 11 mane yitu ne ya NRM kureka nenyigire nenetera karuru kecene so mwene cyo kicyakurgamu tukakora ki nyeche kibuza ati nicyo nayebuzi tukakora ki kureba ngo obo butikiti obo bwabari yaba opposition bwargamu tukakore kibuza nacesetingira nacekizamu naca ansi tureke kwera maruma abaye NRM nubwo turije kukoraje na nobo tukiti bukargamo tutwariza je bagenzi bitu tureke kuba kwabura umbire bwakaruru tutera karuru ko busingi nango nanye ire kikwenda kugambaho ecyona le bitungo yagamba karuko mugongo LC1 ina yambuza ngabo isha karuko LC1 mukateko mugongo karuko mugongo abantu bakuza kutura cyaro akaruko mugongo esente zawe staro hatukuze zizire nanga zibonekere akaruraka kahindurwe mukagarike kabake box abukuba uwo koreba umukaza imiro mushija karuru cye no shangabira kikiri shango mushija turana mtuntu za turana mtera nawe yabura yambonera karuri yagira yaka mwima mbona kuko kubireriye boxi yaro yashanga mubiri ubundi akaza tunako mukazi wanje akagomera inamasiko gomashego mukaza nyina herezi ibyo kuryo mukanyira batakumwe byo tikubanya yatakumwimira karuru kandi mebyo kuri byo gabo bano mbumba nenya mubane binde byo kuri konka yashira kumwima karuru ne kintu kiri sensitive umuntu kumwima karuru naye akwita so ware mukazi yima mushija karuru mbwe nabo babasigarize kintu kimwe kwitana mbwe nabo ncenda babayande buri muntu aturo abo kuba karuru ka sensitive so ruya karuru ko mugongo nanye ninkatina somehow abo kugira ngo nukareta confusion umuntu atungire stamp no ndijo nabasajya ati nyona nko kwatungire stamp yotegerezore tindiza yowe no bundu bonekizubu tindiza ase ibyo nibi so nyoni ngira ngo tuje tukore mukari vision akaruru ko mugongo aka turebe kutwakahindura dayo akaruru ko mugongo ati nkito witaika kubonera naka president buri muntu wana nana irwanga kuzo mugongo gwa president kunga kabindi asa kareta mamana mabi nabandi bangatatera baze ko twentero bururu bwa LC1 abamwemba gumuka batina jata atuti wija kona nkakaruru nankakande kanti kuriye nyenda kamaha mbwen nowe kangu mumuka so hatire chiya kwabantu right yokutera karuru so na checho ntuje kora muri vision tinko manyaranga tujere mbabazi tuje tukore muri vision akwa karuru ke cyaro ukatero mugongo
omuntu akakakwima okamumanya ngu yakakwima nayenda kuija kutunga stampu niija harugamu obuzibu mbwene tinkumanya ntwija kukireta turi legislators konka mbwene akaruru k'omugongo ko kiine challenges nyingi kandi ezikureta abantu bagira ebizibu aha kyaro. Honorable Mwicho Francis, nturebe ebibiina bya opposition bikozire kubi rulingo rwa karuru ka LC1 omukaruru k'abakyala ka LC council hamwe n'aka LC1 elections. Iyo nogira ngu competition ingaso kwesimbaho kw'ebibiina byanye bya opposition nukutandikira rulingo rw'ahaiguru rwonka ahansi abakubasa kwesimbaho tumubineyo ninga nicyo kiremere ku ground ebibiina byanye kabigarukira umwanya bitine misi. Webare Jime nkumanya nk'umunyamahurire kamwe hatuna wabuza nkamoderate na akoni mango asaloje banko kamwe nangwe rwo mukana wakanje hato munda kutura mu Uganda namanya ngo bese yabari umucome urkwagwa ari umucome hona bose mu gino bajya ngo bamuronda una sara musumbara ayabara mbone bamutware bine kintu nakibakurugamo bajya ngo nabada bahekera iyo kagendo cyesimbamo cyangwa ndumva kugirira amana iyo tukuranga ogeze kwata bembeze bekibina cyo mukuru w'ikibina hati n'urukwago ari umucome bamurebera umusho ajure pampa bajya ngo shayona ngo bamusharo go kufa hati ukuza kuyenda fomu utumwe nyo kanya hari ko mukibina cyo tukuranga ngo no mutuma kugumire so osheme kumanya ngo hariho abantu bingi abesimbere nkaba independent bashobora basakwese mu kibino nk'iki konka nabo batinire embereho kinira ngo nakwasa kwesimba no mwenara ina bantu kugira basegwana besimbashi bina cyanyu bizo almost abantu ngi16 basegwana basinga karura kunka tinava kwase tinava kozereki akaruka genzerije kurungi abasingire barangirwa so tukura ngwano yekwasa kugira ngo uri ari umucome Yesu nora hatuwenda kugama ko yanari mucyo kwa batari kunchira mushango niyo kwasa ikintu ugamye nka moderate na kugira ngo iwe tukushimanya nguhina abantu abatinde ngo bese yari umucome iwe tukushireba tukushimanya ngo kwato kwara kwago hino kukangire iyo shuze ngo kwa kwategendewe cyenikiye tukushimanya ngo kushanga ngo abebezi b'ikibina cyone hatu wakwata kibishop wa Church of Uganda yango kusemba kwa bina mani kana kuja ngo wamukwaturu kustayo biyongera kusaba ukaje ngo wamukwaturu kustayo batana kushaba beshere cyo makanisa batakizamo batana kushaba mu majugabo hati cyaguranyi ari mu exile chuvumbi ubwire babaye ngutoka kumanya hari yonoza kuye form ya nupu so hati yesho ngakezo tushobora tugabira ka journalist hati kuchuvumba kitariya waza kureba muri Kampala ekibine cya nupu kibaza kuba kiyayo percentage almost ukora competition nungi na NRM kibenza kurenziyo aho kibenza kurenziyo ko nkayina batinde manya eshonga teka habemwe eshonga niziba nyingi hino tinde form hina irarishirire hino bakireza amani so eshonga teka kubasa kubemwe konka hariho nako ncona nzashonga y'abantu abikumi mwenda hino wajya ngo confusion ya primaries namazu ibyo ni mu mushongezi emwe ngiza kabiri hina batinde kwesimba abira yo butegetsi ahabwe ibintu byeno misho mwihangarito hati rukumo rwenda kinana UPC kwesingiro bururu na percent mbango konko myaka 5 hina babiri bagihirewe hano yibuza ko yabesingira karuru bakagihiraho mubaraka muri Egypt akasinga karura 98% ko kuma gutaka kwiri bakajya ngo yargeho hatu bivuze bakamuhena bayi kandi kuyaheza kurgaho twaya abantu bana bari bajaguza ko nkaka basingira karuru nabo cyo umwe okusinga karuru nikibaso butamanyisa ngo kuna kwabantu kwingana cyabe cyesho cyaza kurona abantu kujaguza muri Egypt babura ako wabirasingira karuru akayine 98% cyo kigecho rukubarwa na chanana kaza ko ndakuza abakora ta president umushaka babura ako wabirasingira karuru akayine % mpango so okusinga karuru no kuba papa hazi n'ibintu byo kwetegereza je munongo kandi izimbere situmutimbera za burijo utakuzimanya atakutura mu ihangomo kushanga abantu bari yaho abo opposition berarishirire n'aba government berarishirire no kwirarishira
hata bachara ba Museveni waje ngo bachara ba Museveni umuchara wa Museveni Geneti wanje ni manya Mwana mukazi webuze iwe je no mweto mukazi ningo mweto muchara owanyu no mumanya iyo baro no mumanya batakaza kuzya ako iyo waza kumanya kweto wa Museveni omwana unashomera nkai fizi no jombi chwe kabinga ko kurwara oraguza nkai sente z'ikibina wazisheshwire rero baze kutomukaribi ngo urwo muchara wa Museveni oriya ina mabanja amizo no gatahankai ako nabazaha bakutom umukaribi umwena muri yabananka no wananka ntumumanya nyunka ntura yoko iyo tayine senzo kutwara umwana za fiza hishomero utabachara ba Museveni tayine hokutamizi utabachara ba Museveni mashaba yari mana bukitayine sabuni kujozia utabachara ba Museveni umuchara wa Museveni atire sente za sabuni wona ari umuchara wa Museveni hogo so nyaka ka hating kishirza tingujena nako tokarera ibuna karera nachimu pressure ya kabiri bwe abebembeza bakuronda women representatives abo kurondwa kujwekera abachara nabahindura bajwekira abachara bamwe nabazum umukanso ushanga abantu nabajwekera ebina inshonga z'abachara zibeba arebese inshonga z'ikibina cya UPC ninga cya PFF ninga cya NRM nkankuru munonga kucira abachara bamutwireye abamwe arebo bamuhire senta kuza kwesimba sponsors ba boyfriend ba girlfriend abashija babo ekiya mugamba ncha kukora arganshonga z'abachara so ushanga ngu bamwe umubembezi beminyeto nabembezi babachara tubajwe kinshonga z'abachara cyo kushangira abachara twinayembezi bindi babachara konke inshonga z'abachara izahaso ko z'umwana mugamba abachara tubakashira harevo ejitweda chiko nuko nyungu kireba hati ukushanga uhino wajangu abamwe bakashanga yene mama hembegende tufusa amazi atunga washanga umuntu ari umwe naremu denaje mabesije uwajijwerire uwajiresire dehari kamembo wa parliament ashangire baje buretira tubura unayashangira ngira amahembegende ushukuru uguha ari umushaho uguwagira umushaka national political commissar minister wa presidency ekicha mukanga der shinyowe konkano bashanga bari aho bari no bajuma bajeresire byo tumwe ati twa ba movement nyuka ashanga ubitubojejo ati umuntu ati twa bari mu government shata ine na sabuni tayine z'ikibiriti umwera takushoma ati twa bari mu government ura mu government niyo murumu ngone ni umureba ati tuyo mu kintu ore kintu cyo cyo cyumurumu cyo muri yango ati abari mu kintu konkambwera kugira ngo babamize ngo uri mu government abamanya ngo ari mu government hati funkurwa nzaburu ubwo mu bambagambo ubwana ko ubutwetemu ubu primitive hati ubu ngo ubu yo nawo mushomesa w'Eklezia Katera azisa idea umukereziya abantu baza kugaruka amazima saidi y'amazima wese umukezo abo kuba reveranda abesimbire bona n'abakristayo be aronde mu mukristayo w'amazima no bona koko bari b'amazima hata amazima naza karama hango na make umusirikare wa polisi ndaftera karuru ako mgongo nakatera takwenda bamanyuru bajurwe abanyabuzari batunge bizubu shwenkazi utakwenda kwa karuru kungamwe hati waragumana ugamanywa akakwima karuru mpaka you know hati mbeni mpe shwero mukanisa mbeni mpe mtwari 10 reverend ya nyuma karuru ingumani mpe 10 haza kuba hikizubu kuko utabirebira angwejo umuntu tubishobya niyongera kwaye kugira ngo buri next time agakusagika reverend kwemera karuru kandi iyo munywani wawe umunsomo wowe no mukazi munywani akukira umunsomo no mukazi wawe wako basata kungaho abakazi bangire kweza linda hamanyore munywani wawe no mukazi wawe wowe no mukazi n'umuntu atakubasa kungaho abana bakurugaho konka waro mukazi yaka kungaho hato mengwaga amakati gacho buri bataka kubiha ngo arebera atakubasa konka mwe nabasomuka konka atakubasa bwa LC1 iyo waro mukazi yimo mushija karuru umanyungwaga amakati gacho batazana kubiha ako nuko kubona wara konka mushije guhona katari mukantu uri mukazi ya mugumo mbani yakaka kumure ahunde no butambara abari wa NRM ahira karuru ke narako mukazi
asero ya kivundu hari jiro kamwe konka kuma akayina reme yihe bubiri akumushira nakumukazi konka mwe umukazi azatumwe n'kamfe n'umushira wanje abukuba akajya ngo mbizubu omburungi omukufa no mukuburo bururu turaguma hamwe ngwena gumira hamwe bwina seji icyamuhero no kuburo icyamuhero nimpura abantu bagabe bina byinshi nyuko kuba ninyetegerezo kumbyara hinkurgene hinkutamba n'umutawo no muno kwa hinsibire na ndga side zaga yazo mu hangara mebina bibiri byonga ikibine cy'abantu abarije n'abarukubi uburyo wayenare uburyo w'ikibine kindi urije n'ingorukubi icabine n'abatinde abo kurya n'abatakurya abo kubasafizi n'abatakurya basa abo kubasakuraguza n'abatakubasakuraguza abo kubatirwa abo kurubata abarije n'abarukubi kongo waje utitoba movement nozo mwirwa acuzire ngo wazo muduka uje t-shirt yani mbakushara emberande n'emberande ebinebi nike satizi turiko shwara norati nyuni janjire ka jacket ka black una orovajure black na yellow n'ibindi ya sharamu kugira ngo agite black etine chibinda konka ninde aryo muyero kandi ni watama ka buru of course ka kubara ngana ka black ko mubone ngo muyembezo wanje arwi wakina tera ho bya tera ihe ngo ko brown aho umwana gwense ondira ebya mama mbabazi konkambweno hati echikurite bitujwire ne bigenderwa byitwa ako wisha kuni Kampala ubu wijo mbasi uba wija umuranda cruiser amwirwa byona gendo bakitu no kuza Kampala nabo shinyoni ntekateka ngo umbwembezi bwitu ebina tubirenke sate zitujwire tuzirenke mahanda yo kutamburiramu twantu hakana bibina byitu turenko kwa abedini bakugamba abedini horane bagira ngo umukristayo murungi okugiza Yesu ko mushino wawe nozo mwiguru derika abakatoliki tugira ngo wo mukatoliki murungi nozo mwiguru abasilamu bagamba ngo umusilamu murungi nozo mwiguru tubona ntugamba iguru konke mahanda tekushana so nyebi ya ibranke mahanda yo kwakana yo kutoramu konka muha ahituza hona ntaho kabura no honorable yes obururu butirwe results zasoma ba chairman basinga abasingire ubwira bwinji ba chairman tubarebera aftereze imisango iyo utikeza na umucyaro icyo imisango y'amataka mwene turukendera buri mudashika ibi honorable Lilian Rutera ibintu ugira ngo wareba umutindo gwa ba chairman ugurunzirwe ugwanyu gwa NRM hamwe n'aba independence inogira ngo basa kusetora ngesongeze izamataka hamwe na no kutereza obutikiriza na hagati y'abataka baturini aho wano raba chairman rero 1 harimo abasogomba romba b'imyaka 18 enkaya na hagati y'umushija n'umukazi aba baronzirwe bino mutindo gwo kubasa kugonjora insongeze zinagamba hansa Olorian hati waza kureba ubururu kubutirwe kandi nawaza aha ground abantu bakushana ngo kutarukushana hamisho nentekateka nemitama nukwetarukushana abantu abasingira ubururu hono mu ishto byanagamba yaje tinkutera mushuma nkatero muisi nkatera kingo no NRM haza nyona kugira ngo nintero muntu wa NRM regardless of differences of what nintero muntu wa NRM kunkana nyetujya unja kutera mushuma manyenza kandi wogwe hona we naye simbira abantu bamwiraka rurungu no hariyo apate abaronzi biza kutereza uhereza niwe nintekateka ngo abaronzirwe nibija kutereza uhereza aha bwensho abantu bareba mu cyaro baza kukunda bakakutedra karuru ko mu mugongo baba kwine mu expectations bamba reba ngo inecho kubasa kubakora mbona nyoni intekateka abo kuba of course tinye ero C1 nyoni intekateka ngo abantu okututorine abebembezi bitu bibija kutukora kureka sheme kubongeramo nito tukahaboramo tutabareka abo kuba twujya ngo hari umuntu urya ngo wayi no bwenge kukirayo the monopoly of knowledge nebindi
tubareke twena tukwatanise kororo member parliament kwatanisa na chairman ero OC1 kwatanisa na kansara kwatanisa na chairman ero C3 mwenu muhabara na ichkwetazi akoro bya kwa ero C1 na habara member parliament na basomta muhabara tugendo chikoti konke ntwaza umubantu okuyamba abantu twena tukwatanise kaburane abantu bisingiro bari binonga kutoranaje na nobwo ababurumbuke kandi officer yawezamu abatagenzireje mutusasira ubururu tutatera na bukatwabura next time bita kama ono butungu iware bobururu bobutirwa nugira ngo ba chairman n'abantu baza kusia services ezukubanza rigahiguru mu government kuziza abataka abacha we bari umutekano sa program ekibuze cya kiri kirungi kutakino bwire abuko ecyo kubanza nkomyadini nibajangu obwebembeze no buragarahanga mwe tugeza ngo abaronzire rahanga nuwasimire kandi bakora umurimo gurahanga kwene ngo akore konka ekingo ndagamba LC1 bakagihereza urugamba rahanga kandi tubagihereza bukozesa uko n'abantu mbasomera emyoga ya LCs emirime ye gukora ni polisi konka waza polisi no shango DPC CID OC station na n'abasirikare n'imotoka naki LC1 tene budget yo na hekuru izindi za LC1 neje mutwari kumenya narimo yehurize kuyama ngo batera karo budget yo so aba abantu kuza gukora nibenda bahereze bukozesa nibenda airtime nibenda transport nibenda office abantu 11 bakachiko chairman wenkano rakufuna kashara na wabuzo mukazo batironga secretary wabakazi ningo finance tine mshara tine budget tine cyara kumaisa so bane benangu ababebembezi bakore budget nibende bukozesa otherwise tokweza umukazi bihimba utukandi ko tanyihurira nyama abo kuba ekiko nabagambire cyose gabagana bajyangu cyose gacokungura then finally ababantu nibenda kucoyiningwa numwenda kubeyesa nyabo niyo ndugambira government direction yene taking ane kandi numwenda ba taking it otherwise baza kwata za stamp ekitabe kinkusoma ngo kucyabe kiri mu kutandaka akuba mari myaka 20 nato nuko kiri kandi nuko kiro sumba hugure mateka mama barebe ngo ekibaza kwara cyaba then finally nyimbayeza magezi amana gumtiro mbururu ne sente ne bikozesa nangana mu batiro ubwangane njyango agamana mugateko mukora nubwo murafune ikimuru kwenda mukama bampero mu gisabo bwire tujaganira ubundi always girango turukwenda mudakike no girango bashamanza aba basegwana barondwa abakavuyo abafitira amabari abakurami n'abantu biza kubana bayambaho kuma abantu kumumbu sinja cyaro ningano bakoresa aba bayandizo funo bururo no kusinga kumecyara hamwe no kuteganisa cyane eshonga ibiri verification yo kubanza ruhanga inaje ngo yembeza abantu ruhanga n'amazina konkara ruhanga nabasa kubareka mu jongo yembezi mubi kugira ngo mukayega bize ngo mbire gwa mino hanga kataro akarwa bize ngo yeso bamwita ruhanga kataro ruhanga nabasa kubareka ruhanga takushobya umuntu abaherezo bwembezi burungi mubure kubwetegereza abaza areto ndijo mumurozeho murengo rero yababonire mugaruze cyo kura hatu waza ko parliament barutanize abantu abaye bari members ba parliament bakasingwa hata bagarisha bakesimba nibinje munonga nabarenga members ba parliament nshanga akwa abantu bajengo kanshango enkito za orva kanu yatazikirimo nanje kwese cyo kureba echamuhero LC1 no koti kandi recognized by the judiciary ntabwo cyo wanuru n'umwemezo gitwa kandi ogu naza kushara umushango ubuzima umushango gw'amaka umushango gwitaka kugarukana sabantu deru akoro muringaniza so imwe abaronzerwe nitubendeza kurungi nitubendeza obusinge njobora kujya tinyo kumshira LC1 yanje numbire ntagira kwagira wanje kuyabura namutera nakaruru namutwana miliyoni ngwaze kuzaguza n'abantu be habwenje habupa n'umwembezi witu kanumweza akuba yarabamo nari umwembezi witu we abura mwango honorable ko yichenga tukuhendera umudakikemu
iyo nogira ngo aba baronzurwe ni ibintu cyo byakubasa kuba remezo kuri bakubasa kubana batera mutoke bakahinduramo bakahereza kurunja abantu babo ohereza icyo kubanza bine kusasirana abo ko hati ekiriye hacyaro ne norwari ne nobwangani abo kuba mwaza gukora ebyo kuryana ebyo kutera nenkoni wagamba abakuhere abetine mito bakajata mwaguma muri ebyo tumurukora ntunguka aha byaro byana echa kabiri bachairman na nakachiko ka chairman LC1 bine jurisdiction zabo hibakoma abantu abashomere amateka nibamanya ngo akachiko ka LC1 emirimo ya college emwe honorable yariyo najigamba so ntu teka ngwimwe abaronzerwe numuza gukora ebyo emushemerire kuba numukora ababatire mu bwesije bakabaronda government eyinentekateka nyingi arwesi twira habyaro ezikugenda misho imwe ba LC1 na nakachiko kanyu numuvunanyizibwaho kureba ngo nimwe mwabagana ebyaro byanyu byabagana aha mugati byabagana aha sente za government eziri kwija hansi so nimbendeza obuhereza burungi no kwebembera kurungi aba baronzire abapurikize kandi abakutureba kutura munonga abanyabwejo I love you babara munonga wabore murebe murungi wa TV West kurgaito watandikira arishahisha tuzenyini kandi hati zabashayitano kandi kusima munonga habo kutureba jime mpumuzango gabore mazina wana kutubeka nsa program yawe yashonga yizoba tugaruke twatagane urwakano rwa sabidere kwiza na neshonga yizoba kaburisho webare murari kurungi Enshonga yizoba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nichkuyambaho kwigura misi kireta manu masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress